مرو حبكي مقاتبة كدولة تشد بيج الخلكي برا يعني تشيدكي جبو ماسكا تشغارة جبو خلكي بيجي يعني ولو باش جبو خلكي بيجي نجبو يعني كيش نصيحة خلكي بيجي قرق برا نصيحة دولة تشيدك لولو ايه ولو يعني ام بيجن ام دخوازم ملت هر کس مسافه لی بو و کس به ماسک در نکبش در و ابنا خوشاش بو ملت گشی نجبو کسی نه اتو کسی هر کس ام ویاد خوازی یعنی برا من هوا ماسکام دوی میده بزور زلما خود دو دستینم شی از حقوقمیشتکم ولا هفته سونی ام دخوازن یا صاحبه چونکیش بو ملت اویا ام دخوازن یعنی شخصا اش بو görüşe خود از دخوازم Sokağa çıkma yasakları hakkında bence daha iyi oldu ama okullar kapalı, dershaneler açık. Bu konu yani uzayabilir diyorum abi. Dershaneler kapanacak mı bilmiyoruz. Yani açık diyorlar. Eğitim öğretim durumunda bayağı geride kaldık. Bu sene özellikle çok şey oldu. Geçen sene de yarıda kesildiği için o konudan bayağı eksiklerimiz var. Herkes etkiledi bu durumu. نخوشیت پر ترکلی و ایسان ملت ما نفاقندایی پر زوره یعنی نه ملت به گریب چی و انا گریب اما نواری اولی ملت گریب اما اشیاء پر هی سردنی پر هی ایسان پر zararlı özellikle hani kendi taşıyıcının yani I'm gencin yani hani insan am gencim diyelim belki ma am dalbaz için serhednega ama ne yaşlı yani gerek dernek evi derve gerek bu ajbu sağlığa kadar ne evi biz